Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontra bida, ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti panakigasang-gasat ni Doming iti yuyang ni tagtagainep. At do'y tistoryangin kampinolwan. Nagbugsutan talipapa. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Talagang awan sa nam na mga abnormal ti kasasad tayo nga po iti pandemya. Kat anya nga rod ti mabalin. Nasuro ka na makatawa na kastoy. Un nga rod. Naimbagda kiti daduma pagilyan nakapag normal dan. Naingat ngamin ti gobyerno da. No kunada lockdown. Un nga rod, nakapagbakuna da pa yan. No kunada maisara kadagiti kanggan na kasta ti maramid. No kunada lockdown katawan rumar awan mapalubusan. Sana kas dito'y pagilyan tayo. Agpapan dito'y probinsya tayo. Agbaliw-baliw ti order da. Kalpasan na awan umdas bakuna para kada tayo. Kan dagiti lang makuna frontliners laan. Oh. Ay awan na kanun tupay. Ti parikot ita. Ay. Kasanon dagiti awan pagsapulan da. Huwag nga raw. Adya nga ta tinasayat nga ramidan tayo aya. Adamot dagiti mailunglungalong nga maaramid. Tapno adala ta pamataudan tayo iti kanin tayo. Tutuan. Kasi di pa nagmula-mula. Oh. May sadaytan. Ada ko mapay sa balay. Ewan kat kasanon na pud no ti kunada adwa aging ga iti talo atawan. Sana anay makontrol na ito ako bed. No, si bibiyag tayong tupay. Iti day ta panahon. Day tala ang mata ito amin ain. Ay, nagriga ta panunutin. Kasano nga tangagpay so ti biyag tayon? Anya nga tat pagtungpalan ti lubong. Maungaw tayo nga ta amin ain. Na-inspect tayo, na-renovate at talipapatayo. Nasukatandan ti bubong na. Di mabali na paglakwan nga oray agto daw. Uwain kerman. Nasayat no kasta. Tapno san tayo nga gudong. Oda, tapno maliklikan ti panakilangin ka nagiti agduduma at tao di ili. Gusto ka. At least, kada tayo lang nga kakabaranggayan. Malaksidaan no daragiti dayo nga o may aglako ni tinagbugsutan. Ay kit masurot lata at social distancing. Sa bagay. O anya, mapan kayo aglako nga raw. Dakmanan mo kan Rosa na masago na. Ay oray ni nanang yo. San ko nga mo May waragawag nga rin ka nagiti kabaranggayan.
Ang mabalinan ti mapang naglako iti talipapa. Ngem, may patong palata ti social distancing ngandaduma a health protocol. Kasi ti panagusari ti face mask, face shield, nang runa kadagiti tindera. Una, tapno maliklikan ti panakaakar iti COVID. No bilang dadag iti virus carrier. Ken may patong pal ti total cleanliness iti nasao a lugar. Inaldaw ng speaker niyaw. Saan ko akat ang narugate nang runa kadagiti aglako iti ikan. Awan matamok amay lako ta ichay. Mabitlan. Adan sa padagiti saan analako adaan na balbado ta. Ay, uwan ah. Iso pa wara dagiti kartong niti may sa akwarto. Sige, kita agtuman no mabalin pa nga ilako dagi chay. Mabalin padimot unay na usar. Nang runa rin tinaudi ng impawit ng Uncle Jones. Kita agtuman. Mas nukmat lang ti may susuot. Wen nga rod kan manmanumat nga adadarayan nga okasyon napakausaran ka dagi chay. Naku namon. Nang runa, ket maiparit itan ti kada iti okasyon. Ano sa dino ket agdudupong ti ado atat tao. Tapno maliklikan nga rod ti posible a panagwaras ti virus. Ta saan mo nga mo dagiti makalanglangan mo? Itam to, kayso pa mapagbalin mo akwarta. Haywan man. Ta isot tugtugawak na awan ti parokyano iti punerarya. At mutkit di nang ro nakadagiti makan no isot mailako ijay. Asino nga dagiti customer yaw. Ket dagiti siguro met kabarangayan ti adaw nga may agatang pinaglakaw. Adala siguro Ngala. Da kayo latan na ti agiginatang. Tutuin. Agsisinukat-kit din itila ako. Mabalin mo ta. Kasi di una na. Barter trade tawag da iti dayjay. Isu nga road, agsisinukat. Awan ti agiginatang. Masapol, mapagtali na ti kinadalo si diay. San ko akaya tinadugyot a lugar? Di mga ramid kayo iti masurot at paglintigan. Ay win, agpaarami na kindoming, tama ipaskil ijay kat nasken ang masurot. Kumusta kayong ditoy? Surusurutin nyo madlang ti paglintigan ngayon paulog ti barangay council. Chairman. Awan pare ko, Chairman. Masurot dagiti alagadan nga imbagayo. Good. Kitno asino ti saan ngagtungpal. May ka ti pisto na. Ginagmulta pa'y. Chairman. Chairman. Nang runa ti panagsara. San kayo alumbas iti alas 5? Kinadalo sa glawlaw apanawan niyo. Nang runa iti mismo apisto sakbay apanawan niyo na kita. Ay, no siya kawan parikot, Chairman. Good. Dito ati kang runan. Ti cleanliness iti daytoy alugar. Nang runa kitadada kiti may lakla ko amakmakan. Wana, Chairman. And observe social distancing. Ken panagusar iti face mask, ken face shield. Wen, matungpal, Chairman. Saan ko akayat? Dito iti pangrugyan, ti panagraira ti COVID-19. Husto kayo, Chairman. Sige. Day talaan katulitak. Saan ko akayat nga damadi amadamag ko? Amo yun, ti pagbanaga niyo.
Saan kayo napaglakwan? Kanagmulta kayo pa. Awan ka dit masurot aso ng ijay, chairman. Anyat kaya't masawan kagawad pa daw. Nuwagwag, wagwag laeng iti may sapasit. Numakan wano ikan kas kada karne, may samot a lugar. Una, madimot ama ilaok ti karne wano na lang singa ikan iti wagwagan seksyon. Good idea, kagawad. Adamot gambling na unta sabot-sabot ti ulom. Ha, da kayo mat, chairman. Kaslawan mat utak mat dataon. San ko ngay bagang awan utik mo, kagawad? Ada utik mo. Ngam kasla utik paltat. Anya? Dakal ti ulo dya paltat. Ngam nagpasit utik na. Anyat ila kom Rosa. Ay, kinitak man dagiti na batbati adaan abadbado minanang. Pagbalinan kat akwarta, tadi kat agbuot lang iti karton. Hikat mayat O sige, merienda mo't kanyak. Alawan, husto nanang. Tadala dagiti agsapol iti mamerienda ijay. Kan plano nga rin nga ila ko dagitay masitas kaw. Jesus, ada nga tamat gumatang nanang. Siyempre, una enda pa'y dagiti kananda, wano makan. Una enda ti essentials needs, ako nada. Sa bagay, nga madalata mo't siguro gumatang Da kayo lata. Nadamala ko yo, di nasayaat. Sa bagay, saan mat amabangles tamasitas mat? Sige, agluto akman iti tupeg. Isunto ti ilakok no bigat. May ampay lang tamas masitas. Wananang, kaita panawan ti pandemya, makan ti kang runan akasapulan ti tao. Awan mo't kit di Awan mo't ngamin ti sabali amay lakok. No saan adag iti daanan akawas mikin ni Doming. Naisarong kayo mat kagawad. Wen, kas kumiti chairman ti clean and green. Siyak tinabilin amang kita iti cleanliness dito nagbugsutan talipapa. Una, rebengan nyo laeng ti mangkita iti dayta kagawad. Wen, tadayta ti rumbeng. Anya ka ditila kumita. Iska. Lugaw kanlunggani sa kagawad. Ay, manggayam. Agmerienda ka pa ya. Ay, saanan? Amang ano, malugi ka. Saan kagawad? Manumot la dayta. Mabit lang kagawad, tamang ikabilak iti malukong. Anyan, kagawad. Bilibak mutkin ka Inal daw tawa nagpasyar mo dito italipapa. Wen, banay. Taumay ko inspikan. Numatungtung palwi numasursurot matlang dagiti paglintigan ditoy. Masursurot, kagawad. Nasayat Oh, kapsat. Agmerienda kan. Anyat lakom aya ama merienda banay. Ay, lugawan no arroz kaldo kagawad. Ay, uwan gayam. Agmerienda kayo pa ya. Ay sus. Kwa. Rakit din kagawad. Mabitlaan tamang ikabilak iti malukong man. Ay, awan pagtanagam kagawad. Anya, karnit manok kuno itlog ti ikabil ko kagawad. Ay, oray anya. Awan parikot. Mabitlaan kagawad. Wait a minute. Kumusta ti pinaaramid ko, kagawad? Awan parikot, chairman. Nabsugat.
anyas ko nam. Kuha. Nasaya at lata, chairman. Naurnos na diyay. Good. Kati cleanliness, kumusta? Masursurot madlang? Wan, chairman. Nadalos ijay. Nasaya at nga ron no kasta. Sige. Aramidim nga ron ti report mo, tapno at damat may parang mo inton meeting tayo. Ay, wan, chairman. Aramidak. Tadi yumatkut ibagbaga nga awan mar aramidak. Awan madmadlaw yung kadagiti kakadwatay diti talipap hananang. Awan mad. Tinal daw aya ay ti nakamotorsiklo. Kat agdiretso iti pwesto ni Iska. Bakit kita na madan sa inutang ni Iske ti Bombay. Nun, Bombay samot na dyan ngagpwesaw. Wen, Bombay nga agpapa 5-6. Ang mga nimutang mo titi pagpuunan na. Masapul ka di pa'y dayta. Kat anyala dagiti ilaklako na. Kat amok pa yun. Kan saan samot amay ibustila ko na. Sos, parikot nan Saan niya ta maluglog eh? No maluglog di saradeng na kuman. Sa bagay matkit di Ala, bay amlatano niya't pagbanagan mo ti negosyo na. Negosyo na kat negosyo na lang Tila ang negosyo ta, tinto na rin ta, Rosa. Iska, nangala ka magayam itilakom kan Bombay. Wen, nagduduma kagamitan. Adda flashlight, payong, bombilya kasla, palig-palig kan nagduduma klase. Wen kumpormit lat malaklako. Sa bagay. Anya dita? Kasla dapay luplupot. Pagpabintas sa mo na kita. Wen, adda pa'y atawas. Ay, kalpasan na. Adda pa'y na yun na nga arroz kaldo. Tapno kompleto agpili ka kitin. Adda pa'y underwear. Ken pangabong iti barukong. Adamat face mask. Face shield. Imported, made in China. Ay, sos. Anya itanda kita. Sakit. Imbitin mo pa yung might. Siyempre. May i-display tapno makita ta. Anya ti size mo aya. Ado, tinapipintas. Ay. No pang unag mat. Adda sabong-sabungan kan napipintas a klase. Anya? Kitangan nyo, Auntie Sofeng? Mangted ka man iti dua bukal abawang kandwa sibuyas. Mabitangan tiwan. Kan upat ngitlog. Wan, Auntie. Bitaan. Agure ka. Di ka mapanaglako di talipa pa Madamdaman to, Auntie. Urayik pa itay in-order ko frozen foods. Ay, sino katamon tilakom? Wan, Auntie. Adumutan titimulat itilako. Ay, dahil tangarog ka ti problema. Aday ta nanti. Mabitaan ka kwenta at naman no amin. Mabitang te. Isupot tayo pa Wan. Lang ti parikot ije tali papa, bakay? Awan mat. Malaksid lang iti panagtitinulad iti tagilako. Natural sa ita. Nganya ti makita alako di kaabay na. Into nagangay isumatan tilako na. So makapadismaya. Talaga kasta. Kan saan amasuro ti suning? Papay. Ni Iska. Aglalaok tilako na. Ilalaok na ti aros kaldo kadagiti lako na awagwag kas kadaan niya pa'y dagijay. Dapat masursurot na paglintig ka ni Jay. Saan ko man nga mo? Kahit to inspay ka na.
Tada kayo ti mangibagakan kwa na. Tano ibagami, ibaga na nga umapal kami, wano aglako kami ano kayat me. Nagloka. Wan, kaslasaan na namang ipiripirit ni Iska. Ngamin, napigsa dagit at tagilako na. Nagado ti mapanaggatang, nang runa itilako na at tawas. Di yung makontak ni Chairman kung na yung hepe. Ay, mga nulubat. Uwan hepe. Wine. Sige. Nanyaman ti kayat yung ibagakin ko na. Sakton ti mang ibaga, hepe. Anya? Kasta ka de. Oo, hepe. Ibagak tao. Sige. Bye, hepe. Ay, las ka na maamuan ni tatang na tao. So, madadal, tiki na drug-free, tinagbugsutan, no kasta. Isutay tanti supplier ni Iska, kadagiti tagilako na, Chairman. Sige. Sinyasam dagiti tanod. Kani patrolman talakitok, Doming. O, Chairman. Darasim, amangan pumanaw. Whoops! Don't move, man! Apa yan, Chairman? Oray ni Iska. Ikuyog ijay presintaw. Day, apay ngay. Tiliwan daw dyan. Sige, patrolman. Ala namin natagila ko ni Iska. Nang runa kadagiti bagbagada at tawas. Apa, Chairman? Anya ti kaya tasawa da ito? Saan kan nga ginkukunais ka? Sana tawas ti ilaklakom. Shabu. Kagawad Doming. Saan ko nga amo da ito? Anya saan? Sige, patrolman. Ilugan da kita iti patrol car. Best nga essential foods lang. Iti may lako. Kanda iti kang runan unay. Dapat shabu. Nagbali na shabu talipapa. Tinagbugsutan talipapa. Sus. Ano yan? Nagtagtagay na pakmanay. Ditan kagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, Tubeng, sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida kontra bida ken observer.
Di yung arod di waya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan aparang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangin Kampinalwan, nangisit ken puraw. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Gumatangak man iti kagudot kilo a brown sugar, banday. Ang pangkat iti aga-agaw ka. Kanya dyan. Ang aga-agaw? Abay na kumamat ka. Banday, mabit man laan, wad. Ang mumlagarudan asyak ti kaayat-ayat na iti. Nang kinaringking ang pailaan. Ay, susabalin samat nga apa day ta, Anya ti mabalin ko, no siyak ti inayat na yung tinapod na. Nagkuna. Alas dagitoy ay. Kasano? Adayo ang napinpintasak ng musika. Kan, naputpudawak. Saan akaskin ka akasla? Naksapaswak. Wako nada. Una dagitan, hay. Kumanawak man lahat ito yan. Sika, kumaringking ka. Lalaki din ang tibiyag. Negra. Sabot ang mo nga asawa ni Simang Tipagap-apanda. Negra. Apo, Ang pangka. may sa nga taaya ti lalaki dito'y lubaw. Kumaringking ka. Ay, nalakay aya. Gapo iti apa da belya kan Simang. Nayaw awanan tayo gatang kumamantika. Yan. Apay, anya pagapapaan nagiyay ken wag karuba da. Ni Anselmo, Tipagap-apanda. Apay ni Anselmo. Nakaikam-kambitan na. Babae na ka din ni Belia. Saan mo't nga taa? Apay nga rod ako naman ni Anselmo. Ni Kanobilya ide, tika ayan ayat ni Anselmo. Nangkin maringking ni Simang, iso aday jay, isot inkasar ni Anselmo. Aya. Aga-agaw kano ni Simang. Ngam ko namot ni Simang, adayo kano anapimpintas kan napugpudaw ng ni Bilya. So aday jay, naibaw in kano ti imatang ni Anselmo kan kuana. Ta, kasla kano mo't ngamin naksat aso ako ni Bilya. Ayun na yan ti kastan. Uray nyo, akit di ti reklamo kada kayaw. Wen, sigurado makadanon da di barangay. Agdin na rumlaki ti dagijay no di dagir irado. Napanan ni Rosa iti henta na lang. Umanaw ka no tapno makasurat ako. Ay, anyan ni Rosa. Sana ba lang aron ting pahabol ano makaturturog at iturog ko na ta. Anyan, may sawang ko lang di turog. Makaturog ak samot ng nagpreso. Ay, kaya na ito eh. Dayta din ti pagapapaan niyo. Di ka lang mabainan. Amay may sa alalaki ti pagin nagawan niyo. Sa anak nga umag-agaw, Chairman. Nudikot siya ti nagawan da. Anya nga inagawan alablabi damot. Imbagak aya nga arman nakidi ni Anselmo, Anya kat asaanan, takinaringkingam, ampang, naato! Sardeng! Jaski kayo.
Nagdakas kayo kit din ngagpaiso aya. Adda kayo lang arudan diti opisina ti barangay ken iti sangwanak. Agbinog kayo pailaan. Sorry, Chairman. Masurunak lang amin. Pangkakit diya? Pasol ko nga ron, no napimpintasak ng sika. Saan ka pailang aguli magsimang? Sorry, Chairman. Diyos ki. Kaya't yo, taibulos kayo di tarwar kat pagpangiting kayo adwa. Anya, kaya't yo ka diti makapagkapyawin no saan. Yo, napay nga nagtimag ka na kayo. Si Kabilya. Kayat ko Chairman. Si Kasimang. Kahit kwa, Chairman, basta saan nga agpaspasagin. Sige. Kaya't ko saan kayo nga gapapa. Kad si Kabilya, agasawan dansil mo kan si Mang. Saan mo mutin nga isidir di na palabas? Talaga amat nga awan panggap ko ang mga agawin ko Chairman. Di, ansel mo na laang. Pagan, ano pa ayamat ti kunana. Pay, Ukam lang ansel mo. Saan ko pagtatak ko ng tilalaki nga awan Serbina? kunam larita. Sige nga Rodain. Agsikhan kayon. Awan biso-biso ta pandemya pailaan. Anya ngay, nasulbar matlangan ti apa da bilyakan si Mang. Naging nalamaro da matain. Jaklam mo dan tumanen panagririda. Unay lakit din dagijay. Kaslamay sa ti lalaki. Ang mas dawak matkin bilya. Nga pa'y Talaga adi nakiasawan. Anya nga rod nga no awan mo't agaram kan kuanan. Panagkunakat sana da jati rason bakay. Tanya ko mga rod ka mo marason. Impakita na anilang ansel mo tilab na kan lalaki ti lubong. Anya? Kaerin na launay. Umat. Sa nga taday ta tiga puna saanan anak ki asawa. Amin na ang masaasa umot. Amom aya, no day ta talaga ti rason adi na asawa di tao. Awanin sa bali bakit. Gapot pan nakabasted na kinayat. Anya? Upo! Nalakaaya ti magawan iti lupo ti fried chicken ako nada no madaman angot-ngut-ngutam. Ay! Ano lang, di ka sasawa. Ay, sumit! Ay, sus! Dadyay nga upaog. Kasi guwapo na ansil mo. Agaruyot ako nada. Oray makigubat mo't anibilya. Naimbag man, saan kayon saan nga agapakan ni Bilya, si Mang? Saan mo ito na nasufeng? Anya ko mati pangapaan na pa'y kanyak day dyan gra. Oo. Anya mo niya min day ta apa nagsasaom si Mang. Nigra kong kunap. Intun makadanon kan kwa na. Aga pa kay manan. Asino ko mama ti agidanaon? Ay, di mo ibaga asyak ti agidanaon. Di mo lam mo tay kunada, naglapayag ti daga kunada. Nagpayak mo't ti damag. Anya? Anadam, day ta pa nagsasaom. Abangan numaarunan man ti sakit tinakam na, kat aga pa kay manay. Rumbang apagsakitan tinakam na, tasyak at talaga ti kinayat ni Ansel mo. Saan nga iso? Ay, naapo ay ha. Tauray anya nga ang gulumot na nasufing. Pagdiligan na kami man kinigra. No asino ti ad-adda atukmaan ni Ansel mo? Siyak? Wino ni nigra? Ay, sus, madiday ta pa nagsasaom si Mang. Ay, ibagbagak lang ti pudno na nasufing. Kaya rigan mi ti aldaw ken rabi ay. Siyak ti aldaw, iso ti rabi ay. Anya? Uno saan? Siyak ti puraw, ket iso ti nangisay. Ay, nalakay. Adan sa man urnosin nyo di barangay, no agir-ira daw.
Apay manin aya. Nagijay asina sa ni Simang kontra ka ni Bilya. Ay, day tamanin na. Abos taar sagi daya abilya. Tasiguden nga da impenen ken Simang. Takasanumot nga min aya. Negra kung kunanakit din ka ni Bilya. Ay, awan man nga ruden na. Pangrugyan manen ti apa dayta. Agyamanak, tanadanon ka pa dito'y balayo na nasuping. Apay. Adan sakit din na patag nga ibagam. Tas sinapsapa mo itong timay. At dalaan kayat ko apengken kada kayo, nana. Ay. Day tuyan tayo kung kunak. Anya day ta. Pudno ka dito na idanon kanyak, nana. Kumana na. Ibagam ti pudno. Na. Apay. Anya day ta aya. Nga ibagbaga day dyan nga ampang asimang asayet kontra kanyak. Anyaman tinaidanon kan. Ay no anyaman day tabay amon Bilya. Saan kat day tamanon ti pangrugyan ti saan nyo manan na pagkinaawatan? Agkaru ba kayo pa imot nga raw? Ay, saan, nana? Pagmulta o tampang. Nukasta. Pudno nga nagado ti sinasauna kontra kanya. Porke nagraak kat insukatnak na Anselmo? Kuwa, kastoy na Bilya. Kasi tinakunak. Bayam kumalangan day jay. Kinapudno na. Inananawak nga agsao. Ngam kaslamot si abo si. Dingiwat na. Rubi-rubak tinganganan ako nak. Arami daw. At niya. Ay, awan pagpatinggan ti apay o ano kasta? No pagkarkarit na nga isut kinayat na Anselmo. Ay sus, nana. Naimbag ko maano saan ko nga amo nga iso amis mo anapan ni Jay Balay da Anselmo. Kut, ay na, nyan aya. Ay, huston. Ang mga nadamanin makangag ka kita nga ibagbagam kat agpagat kay manay. Talaga pangatok. Ika mabait ti kasta Bilya. No tutupam ni Simang, rumarmanin ana sakit unay tinakam mo. Tasan asikatin kasar ni Anselmo. Saan kun nga almanan pa nga agsubli ni Anselmo kanyak, nana? Anselmo na lang. Saan ko apagtatak ko ng titao ngawan serbina? Anya? Salang nga adok ti awan ng bayi ni Jay. Saan asyak ti karkaritan na? Tauray atot kwartana wano adan ije abroad ti asawa na. Kat nalabusan ti kinapangas na. Rumuar ka man ita, ampang, sayat, taaglin na wag ka. Angat parikot mo ya, dugay. Nagturod kan tarumot ka bay. Ikunam, kabutang ka, ampang. Na, ampang, kunkunang kitikan niya ka. Anyayat ng ampang akon, takas tati bagabagam kanya ka. Ha? Itaman nga ibagam kanyak, dagiti ibagbagam ide. Itiluklikutag, anagraak. Iso nga insukat nak ni Anselmo. Nay, pudnomag namin ito, anagraak ka. Kaya rigan tati aldaw kan rabiay. Anya, ampang. Rumor ka, tasi ka ti barsakak. Tamabura kan tarupam, ampang. Ni Rosa mo tayo mauawat. Hello, Rosa. Apay? Dong, may baon ka man ititano di kada simang. Agap-apad da kano, kat binarsak pa yan ni Bilya di balay dagat napuntaan ti tawa na. Anya? Ay, delikado na itan. Alan ang mga nyakit din tinapasamag. Sige nga Ronay. Ambay nga rutan, may baon ka adago sa anuan. Uy. Taro to ka. Sa dinotayan mo. Umay ka, ta mapantay di forok siya Anya ka di dito agulo aya. Daytaan ni Gra kagawan. Kita anyo ti sarong titawa miya. Nabura ka
Nagsak na! Ganabom adoge. Teko na, atrasan kaya. Bayadam tin na buwaw. Kan pagmultaan ka pa'y. Kapoy ti sasawang kontra kanya. Si kalaan ayat ang muna kagdaro. Si katim muna nagsasaw itilikliko na. Uray takbud no ma. Apay, saan mo nga klonan anigra ka? Laskan ka doy pa'y nga ibagam aya. Kat saan lang aday tati sinasaom ampang. Makita! Ampang kung kunang pa'y kanya. Tumagpapang ka. Sumarampiting ka. Kasi kan tinapan nang idaldal itibagim. Nga uray sa antakamat nga arman. Gusto na ita. Naipapasyon tipong tutyaw. Di kayon barangay ngagsarita. Sige kagawad. Naskan ngagmulta. Uray si kamat agmulta ka. Tamang taya kami. Nagampang dagitan na tao aya. Sanya taramidin tayo, Chairman. Masapol nga kapyadan. Ket maudi mo tinday to'y apan nangurnos tayo kadakwada. Iso Tiyan mo na siguro kat nalakat kag dinaram. Tikit di ko na awan sir-serbe ti pagkapapaanda. Iso kaya. Aging gaita kaslas saan na maaklon ni Belia ti pan nakapaay na. Sugarod, nagado alalaki dita. Ada ni Angwan, ada ni Aiso sa puaya. Siguro kat lab na launa ni Anselmo. Kat na itapa yung ti na nakiasawaan. Aging gaita. Yun lang. Ay, biyagaya. Nagkapiyada ini ngagpaisaw. Ang madawlat na nadalataguran ni Sima. Agasam, pinabakudan na tinakangat nga ti solar na. Saan dan ang makapagkinita ka ni Belia? Mayak ba't kide? Reanya ti sasawaran ni Belia. Di na makita. Ay na. Ang lalaki, tinayang agpaisaw. Nagiti yung awan, marami na atat tao. Kanya na dyan. Daka nung uram. Itin samot malay dasiman. Waran. Autan ti uram. Kagudo, ibalay ni Simang tinauram. Magawad tumeng. Simang. Magawad. Kasano pa yun ita? Nauram ti kagudwa ti balay mi. Nagasat ka. Sana di mo mapuam. Nung nakastret ko madagos na iti kalugaran tayo. Mga nung nasigod ko ma. Kagawad. Kenga po iti kangato ti bakod mo. Saan ang makagunay dagiti kabaranggayan? Ay nakagawad. Ita lang ang amangiris ko, tipindot ko. Makipagrig na at si Mang. Saan ka nagdanag? Kita nga niya tayo maitulong ko. Kasta ako amoyaw. Awan sa bali amang saranay ken kano sa anak arubam. Ay, Bella, agyaman na ka. Naimbag tadot lugbon mo adanom. Dakkel tinaitulong dayjay anang subsubi ti apoy. Hala. Na ito'y kuman ti panipudan ti panagkapyayo adwa. Isardeng yaon, tiririyaw. Tinure na pala nga dadaka sa mapasamak sakbay nga kapyada. Anyalaki din. Tagay na pakmanan. Litan kagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon,
Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anya ti panagan mo ken ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasap ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. At do'y iti istoryangin kang pinauluan. Nataer ka no. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Pasino dyan nawagam lakay? Tay anak mo Ni Doming kumati ka sa rita, ngem neran na nga dayi banyo. Yung baka nga dabasit sublian ta, di Pangasinan. Sa bagay, agsublita matla nga dagos no maornos da di aparikot da ako nada. Awan, siyak matikinid daw ni Kasinsen ta mapan. Ano san pa lang ni Doming May atkit di at no mapraktis nga tagbalin na chairman. Un matkit di. Sa anak matkit di, ngagdwa-dwa iti kabailan na. Ay talaga mat. No kita dagdag pangpanggap magkandidato para chairman dito barangay tayo. Adayo mo't mas kwalipikado di manugang mo. Ngamin, amo, di na baybayan ti barangay, bakit? Kasta mo't di maibagak. Taora ita kagawat kat ado dagiti maising-sing asing na para ka dagiti kabarangayan. Aywan, kat amo kapatas, amang trato ka dagiti kabarangayan. Tingitingan na ti pagtaktak deran ti tunggal maysa sa manggit na giti kapanunutan na. Kastangag pa iso. Dayta tinapaliiw ko kingkuan na tunggal adda hiring may nga da. Ket tangay adda mo't lang ijay, idamagak na niya ti opinyon wino kapanunutan na. Ket nalaing ang mga miris. Ken mangtimbang ka dagiti maiparang arason tunggal maysa. O di mayat no kasta. Ket iso mo ti pangibasarak iti pangedeng kaw. Ket kaduan ka dagiti kaso ti nasulbar. Naala iti ariglaw. No panunuten, awan ti sana na ornos. No pay adda dagiti makadanon mo iti lupon. Ala, gusto deta akin unam. Ano san na? Tapakairuaman na daytaan. Una, uray ket mabayabay kung tumod lang no bilang. Sa anak mo ta pumanaw di tinagbugsutan. Katun mo't. Sige, irubat mo dagiti tugot ta. Uray dua paris lang ti tugot ta apagan anay ko. Katiso narigat ti aduunay nga awet nga biyahe. Naimpag kumaano santang agkumiyot.
Buwan tatang. Uy. Sige. Bye. Anya timbili ni tatang, Dom. Agparbangon da ka nung agbiyahe no bigat. Agpapangasinan kan nanang. Wan, imawag da itay nga madama nga takay ti banyo, agdigdigos ka. Anda ka no parikot ti kasinsinda iji pangasinan. Kat iso ti kinibdaw da mapan. Kastamot dagiti kakabagyan mi ti side ni tatang. Isulat ta ti ayaban da mangurnos no da parikot. Anda ka no ti parikot daya. Nasaulakin ka. May kasinsinton nyong Apay? Nakasikog ka no. Anya? Kat ni tatang ti kadwa da angkel adumanon. Sus. Saan da ka di akabaalan nga ornoso ni dyan? Naimbag ata kabaalan da pa yung latiag biyahe. Un nga rod, kan nalukayan ti biyahe ko nam. Addan dagiti van nga agbiyahe. Ore boss, adamat to yun. Yan para Manilan sa langit. Iso nga rod, no saan? Awan ko ma. No kas iti sigod nga awan pay lang ti pang publiko a biyahe. No di kat private amin. Saan da ko ma nakapan? Medyo narikot mo't nga ron ti problema da iya. May pasubo manan ni tatang Amangon no kidtawan da manan ti tulong na financial no. Awan ornong ni Insanton nyo. Ay talanga. Anyat nalpas na nga ta. Anyat trabaho na. Ay, amok pa yun. Awan damag ko, takas lang nga awan mo ti constant contact ko kadakwada ijay. Sana balik ko maano, dornong na. Naturid mo, tanang sikaw. Amok pa'y nga tan. Diyan mo da siguro, nalakalang ti sumurki ti dahi kaabanag. Nang runa ita akas ti sasadan ti lubong. Saan pala nagsubli iti normal ti amay. Sungarod Sige man, tao man latiwak bit ka dananang. Sige. Saan ka pa maturog Uy, nagsuratak pa ibi 8. Baring ada sumurag nga idiyak. Napahanan ni Rosa. Kung nasa anak pa yung maturog, mauray ko nga ta. Makita. Agsuya abak ko. Pinasayad, sangwat di computer ka. Kahit mangirugiyak iti istorya. Tapos sa anak ka makaturog. Agamle, nagsasarulubot na ti suyab ko. Pasalungan na ito yan. Abusta saan na nang itugot ni Rosa iti tulbot na. Saan mo ta mabalin ajak ilaktiri daw? Jesus. Anya ngayon. Bilibat mo't ka na kayo, Amang Tomas. Ay, anya ba nanti pagbilibam kagawad, Rome? Nataraki kay lata, uri senior citizen kayo. Nakapurma kay lata ka na yun, normal kayo. Ay, anya ka karo na. Larigat mo't anak, dugyot-dugyot na tao. Uwan mo't kindi Kasmat lang kini katugakam agusteng. Napurma mo't day-day kay. Sana nakadidilaw ta official mat nga lod tata. Official mat wano saan masapaw at taripatwam mat kibagay. Sana gaputal lakayan wano bakitin akit bay-bay amlatan ngagrakaya tibagay. Sa bagay mat kindi akin siguday nakastuyak kagawakan. Sipon, baraw,
Uraya dyan asawa. Sana karwar. No, sana ka nakaporma. Naplansa ti pantalon kan pulusit ko iday. Ngamita, kadwa na t-shirt tus usarikaon. Hangam langayo mati bagets. Iti kasta suot siya. Kastaya. Kasi tinako na. Saan kong abakal ni katugangap. Takundi bang lupay. Ako na ni kakasupay. Kasano nga mo yung matlay tata? Iti namin sa nalimabasa. Langagaw ti sarita anda. Agrob-rob saan ni katugangam nga umay ti barangay hall. Basta ka na eh? Amo, kagawad lumaing. Nagantil mo't ka, ni katugangam, hindi ka bang-bangwiran na. Anya? Tilang saan ko nga amaw. Wadakit di mo't kabusat ni bakit mo itirwar. Anya? Dali. Sige, kagawad, dali. Sumublatak man ang lumugan, iti nito nagluganan, iti balasang. Anya kat ni mang tumalsag. Ano ti mang ibagbaga kapalikero kano na dya alakay ide. Nene. Agtaltalang kyaw ti babae adim saag iti tricycle itay. Mabalin ka di ti agdamag, sir. Mabalin mo. Ala, sombra ka. Di tata opisina. Kababain mo, no, dito'y sango ti barangay hall, ti pagsaritaan ta. Agyaman nak, sir. Gamay ka. Sige, magtugaw ka rin. Anya ka day, ti madaydayaw anagan mo. Ay ni, sir. May saak kagawad dito'y. Kagawad domain. Kunak no da kayo itay ti barangay chairman. Ni katuga nga, ti barangay chairman na day. Kasta ka di? Anya itayan, ti ko na madamagam kanya. Daya nga ron. Damagam ko maitay no da kayo ti barangay chairman. Tadang amin parikot ko. Ngamin, dito iti imbaga ni nanang ko apakasarakat iti tao asat sa pulag. Aya. Sino ka dahi ti sapsapulan? Ni tatang ko. Tatang mo? Anya nagan na? Saan ko nga ron nga amo, ta saan mo't nga imbaga ni nanang ko. Basta, taga dito'y kano ni tatang ko. Anya? Apay, hanyat apelyido maya? Kwa. Agore ka? Kasla, anda kayong ingas mo Ikala nga madlaw ka. Kaingas ko, kunayo kagawad. Ang imposible mo, manisot tatang mo. Kasta ka di? Sa damot pamilya na. Dinamag mo kung mga mintinagan ni tatang mo Saan nga rin nga imbaga ni nanang ko? Anyat apelyido na? Saan nga imbaga ni nanang ko? Anya rin apelyido? Palakpak. Kahit sa dinaw, ti pagnanaadan nyo ita? Barangay Silakong kagawad. Duma na dahil barangay, iti barangay miya. Uwan kagawad. Kasano nga ro doon na ita? Sa pulam ni tatang mo. Ngam tindakas na. Saan mo nga mo tinagan na? Agraman apelyido na. Uwan nga ron. Saan mat ngamin nga imbaga ni nanang ko? Di na kaya't asapulot ni tatang ko. Ta mga nuaddan pamilya na. Puun, tiririda iti asawa na. Nga magore ka. Talagang adakar propam. Isungatat, sapsapulam. Kasano nga ta makita kan makasarita kagawad? Magore ka. Agong mata muging. Iso lang iso. Taga dito'y kagawad? Wen, kinapudno na. Iso di simublat ang naglugan ita, iti tricycle ang nagluganam. Anya? No, kasta. Mabalin nga urayag kagawad.
Inailang. Kasla nga, daur urayan niya diti sangot istor ni hinasak ka. Ay, sa balasang kaw. Ada, ni Tatam Tomas. Iso aya. Nagindag man na ni tinapanan na. Sa dino aya tinapanan na, nana. Nagudong nga raw. Tadakan nugatangan na. Ngamnay, malumad. Awan mo't langan. Ang mga no nakasarak matitibarkada na injay, Nay, no barkada na. Ang mga no adakit di kinadate na ko naman. Anya? Di ka man nagkatawa. Tapos sible, timbaga krusa. Iti dayjay nga edad ni Mang Tomas. At dapay la plano na amang i-date iti sa bale. Ay nas, saan mo amo ni Tata Tomas? Uray ko nam nga adan edad na. No pumustura. Ubing tilangan ti edad na. Kan minaram at talaga ti salbag alak-lakayan. Anya? Sige, Rosa, anak. Bye. Anya lakay. Imbaga mo nga agawid tan itong bigat. Wayne. Uray ka na odnos mo't langin ti parikot ni Kasinsin Baldaw. Nga rod Ngay na. Agar aramid dat palikot di damat masulbar nga isisuda. Naimbag ko namta nalaka kasarsarita dagiti binabayan. Kani manugot damat laeng simple ti maangay akasar. Ay, nga rod. Kin may siya, sanpay ang mapalubusan dagiti nagarbo unay apas kanita. Nga rod, kat naimbag Tada day ta arasaw. Naku na mong bakit. Ngam kinapuno na, awan urnong tiluko nga ubing. Sa bagay. Day tamat nga rod. Nagpigsa ti pakinakam na amang sikoglatan. Awan mo't gayam urnong na. Kung saan pa'y anak kasagana. Yan nga rod dul-dul-dung na. Kadwan na ngamin itati kastan. Ay, nasa umon, gusteng. Adon, dagiti agsisiko, gadi pa'y nagkasar. Isungadot mako na nga unwed mother. Ado, mo't ngamin ti salawa sa witan. Apa man na maala dati kay kayat da ako na da. Tali ko dandan. Adamot la ka dagiti babae day taan no iti dalatan. Kun saan na sigurado iti lalaki panghiwatan na iti amin na. No payadamot lata dagiti napudno. Ti kunam kit day narasok daw na yan. Saan da pa kit di napampanonoton ti ibo nga teramidon da no bilang. Isu nga adu itan dagiti mailawlawan. Ket agbanag da akakaase. Taagpas ngay danto abalasang. Insangpot mo mo't ngagpayson tinyawag mo kanyak dom. Masya na kamin kan ko na. Kaasimot na agawid mo ng inyo lugar da sa agsuble kasapulan na ni tatang na. Sa bagay saan matkit di aparikot. Tadakado ka maturog ita kada nanang. Tabigat pa'y lang tisangpat da. Ay, sige nga ro Ading. Anya tinagan mo? Ay ni Manang. Iso ni Manang Morosa. Pasensya kayo nung makaisturbo ak Manang. Ngamin, kaya't ko lang makita ni tatang ko. Awan anyaman na. O sige Rosa. Pag ginanampay lang iti may sa abakan ti akwarto. Wan. Kalpasan na. Ada pagsaritaan ta. Ada ibaga kung may papaniti sapsapulan na nga mana. Ngamin, ada karpro pa nalauna hindi tinagbugsutan. Anya? Uray mirama na yung bag. Muging. Pan nakaisipat ti agong. Kan pan nakaiplastar ti lapayan. Iso lang iso. Sino? Ni Mang Tomas. Anya? Lasa pa ka bangay malakay kagawad dumain.
Adang sakit din na patag agagaram. Ada, Mang Tomas. Mabalin nga awisan ka iti balay. Apay aya? Ada na patid ni bagak ka na kayaw. Ay, wala. Sumarunukan ka kanya ko, ha? Sige. Mapanak na nga ron, tara. Nanay. Kanyang katati baga ni kagawad, doming kanya. Ay, mapanak hindi balay na. Ita, anak makunayaw, tata. Lukas ta. Si kasi si kog ide ni konseng. Uwan, tata. Lukas ta, anak ka. Tatang, ugyaman ang tanasarakan kayon. Kita malangag pa isa. Timod no tinatap ko. Karot pro pa yung loong ngamin. Kasaladay to yan, tatang. Saan nyo ka di mabalin na pasyarin ni nanang ko? Mabalay na kaw. Ha? Ilang bakit? Ada ka di ka? Nanailang? Ay awan rumba nga pagdanagam kagawad. Sa anak matkat nga gungot. Bakit? Malah, neneng. Ikuyog mo ni amam. Ngam nana. Saan kumat nga agawan ni tatang kada kayo? Umdasan kanyak anasaraka. Kunak may sige laang balasan kaw. Bakit? Amok-mut kat ngaging gaita kat ay ayatem pay laang ni konseng. Kwa? Ay uray kat balasangan ni Mildred nga anak kaw. Awanan pari ko. Mapankalatan Tomas. Amok nga aday jay tiragsak mau. Total, awan mo't sungsung batang kanyak. Ngam nana, ada anak yung. Nagkuna. Ha? Alati kaya't mo asawan, lang. Tungang kakit dia. Ibagakan ka. Aginawa ka ni idi agkasarta. Katsan asikati ama ni Mildred. Ha? Ta idi aklunan ka. Kasinsi na mi idi iti BF ka. Katapno sa anak ama ibabain ngagpas ngay abalasang. Inaklun kan. Ay, salbag di ayat. Maulawak ka na kayo. Sayang ti kinataran mo, Mang Tomas. Adamot gaya na sigsiglat ngam na kayo. Ala, naiturog mo matan. Tinata nagwaruray mo kanya. Rosa, Ay, pasensya ka na. Pinilik dak matan anak kisangong anangan kada tatang. Ako, awan na nyaman na. Sa anak pa mo, di mabising. Ditan kagayem tinagibusan di sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bumbo Radio Philippines.